nikhona awulo mkhosi longaka bazalwane uhlatshelwe mina nawe mayibonge inkosi yasezulwini haleluya ngiyehla bazalwane ngiyathoba ngiyabikelela ebandleni laKristu ngibingelele bafundisi bonke ngekwahlukana kwabo ngibingelele umpostoli wethu haleluya bazalwane siyambonga ke uNkulunkulu wethu lonelithando nathi usho njalo la kuJohane 3 verse number 16 kuthi uNkulunkulu walithanda live kangaka wathi make wanikela ngendvodzana yakhe letelwe yodwa kube itokhulula mina nawe haleluya bazalwane kancane bazalwane ngiya kumavi esibili latholakala la kuLuka 23 verse number 42 Luka 23 verse number 42 haleluya bazalwane Luka 23 verse number 42 verse number 42 wase uthi kuJesu ungikhumbule Jesu nase ufikile ebukhosini bakho Jesu wathi kuso ngikutshela ukuthi lamuhla utakuba nami eparadise haleluya bazalwane ngenxa yebudzebe encwadi la bazalwane lesifundza khona sithola ukuthi lesinye setigelekece sithi kuJesu uzungikhumbule Jesu ebukhosini bakho haleluya bazalwane uyaphendula kaJesu uthi ngikutshela ukuthi lamuhla ngaba nawe eparadise hayi kusasa kodwa namuhla ngaba nawe eparadise haleluya uyathi kwangathi ungikhumbula lomhlabeleli lothi ungikhumbule Nkosi ungikhumbule Jesu la ngiphelelwa khona ngemandla ubese uyangithola ngemikhono yakho ngikhumbule Jesu lalela ntona sekhaya lingakhohlwa libandla angakhohlwa nemfundisi kodwa kunelivi lekufanele uliphakamise ungikhumbule ngivalivi lithi namuhla nginawa nawe eparadise namuhla ngaba nawe eparadise siyambona Jesu ukhumbula Ezekiya sekufike insuku tekhamba emhlabeni ufikile umprofeti wadomtshela ukuthi Ezekiya lithi livi lokugula lokuphethe angeke wasindza isilivu lasimakade Ezekiya waguqukela ngasebonzeni ngathi ngiyamuva uthi Ezekiya Nkosi yakwathi khamba kwami Nkosi yakwathi kusebenza kwami bazalwane livu lasimakade lithi umprofeti angakaphumi wathi jika utshele Ezekiya ngimngedela tinsuku tekuphila ngimngedela tinsuku tekuphila loNkulunkulu esimkholwako bazalwane tithembiso takhe tingiyebo tingameni akaguquki lokushilo uyakwenda bekele usho namuhla uthi Nkosi ngikhumbule Nkosi khumbula umndeni wami Nkosi khumbula ikhaya lami akunandzaba sebahlekile akunandzaba sengihlulekile kodwa uzungikhumbule la ngiphelelwa khona ngemandla ngithale bazalwane loJesu lesimkhondako unelithando nathi kungako sihlangene sinje kungenxa ukuthi unelithando nathi namuhla bangamemetha nawe uthi Nkosi kule phasika ngikhumbule kule phasika ngikhumbule nivalive emazulwini namuhla ngidawuba nawe eparadise ayikusasa namuhla ngidawuba nawe eparadise akunandzaba bangakhohlwa akunandzaba bangakhuluma
kodwa mina Jesu namuhla ngidaba nawe paradise. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga moya lengcwele ngibona simakathi ukhumbula le mfotha lengidanyela bayithatha bayifaka emgodini wetingwenyama kuthi idliwe tingwenyama bayakhohlwa ukuthi le nkosi esiyikhondako ingwenyama yendeni wakaJuda ayivumi ngathi ayivumi ngathi kungakho noma sithele kanzima samba ngesibinzi ngani ngoba siyathi kuthi ukhona lo walele esiphambonweni, ukhona lo wakufela, ukhona lo wakuhluphekela. Singakhathateki, ikhona inkosi yasezulwini iyawenda umsebenzi. Usiliso lami lisethi indzaweni tonke libona labalungile nalabangalungi. Lalela nongakalungi iyakusima khathe Nkosi ngikhumbule akunandzaba njengoba shila umfundisi wami bantu batakubalela amacala base lona wende lokhu basale bakubalela kanti inkosi yasemazulwini sayikhumbulile. Khumbule Nkosi lapho umoya wami ushone efeni. Khumbule simakathe kunelivi bazalwane lelivakala emazulwini lamuhla ngidaba nawe paradise. Namuhla ayikusasa kodwa namuhla ngidaba nawe paradise. Bayekele bakushiye, bayekele bakukhulume, bayekele bakuthele. Mina Jesu ngidaba nawe paradise. Ngose busise.